ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯦꯠꯇ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯊꯥꯖꯗꯨꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯧꯕꯒꯤꯅꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕꯗꯅ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯔꯦꯠꯁꯨꯕꯗꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯔ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯃꯦꯛꯁ ꯑꯁ clear understanding go to the word of God according sorry why is part Matthew 20:19 therefore go and make disciples of all the nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Matthew 20:19 ini yengsi mona mona taasi aduga nakhoina chattuna jat pumna maku sebok semu makhoi bu mappa machanupa amasung hawai asengbagi mingda baptize tobiu aina nakhoida pikiba yathang pumna ma adu ngangnaba makhoi bu tambiu masi karino masi ईश्वर की कमान ईश्वर की जाथंग तौ हायरंबा अमा लई बनी therefore go चलु है बनी and make disciples of all the nations baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit ko asi ईश्वर तौ हाय पवाहै ओइ बमरमना ai खोसे तौ दुरि बनी baptism की मतम ने होजि से कनागम मी अमना हेक थाजरप मतमदा प्रभु यीशु ख्रिस्ट से थाजब मतमदा माकी मथौ से अखो ख्रिस्ट दा baptize तो बसे अखोन उबफम को अदुना मसे ईश्वर के कमान ओइबगी मरमना अखोन मसे तौदब यादबन को अनि सुबद यंगसे कमान दो अखोन थाजरे ईश्वर न हाइबो वहाइ देखोन पाबो मतमदा मान हाइबसे कोन थाजरे करिन हाइबदो मपा मचानिपा मसुंग थवाइ असेंबगी मिंगदा बाप्टाइज तवोइन हाइबनी को अदुगा जाथंपुन मदु ngang na tambiu हाइबनी हाइबा मरमना अखोन तवदोरिबन को सेफोक्तंग लेकिसि मखा दा म येंगसि अरता दे बाप्टिजम तवसे करिगनो हाइबदो मसागी अहान बगी दुगा कमान रे मरमना तवबन अनि सुबगी सेक्शन द लाक्सेबा बाप्टाइज तवबसे Hazar ka tawta baptized must be done by believing hazar ba matungda those who accepted his message were baptized and about 3000 were added to their number that day Acts 2:41 gi matungina karina habase aikoi gi makhoi gi marak gi ayamana ma gi wa paw da hazar me amasung baptized lorni numit adu da mi lising ahum lom kanglo adu da tinsela baptized to ba habase hazar ka tawda कनाग मुझे श्याम कुमार सुगन तवे खले से श्याम कुमार ना थाजत ब तारगदे आइकोन तो बुझाते श्याम कुमार ना ईश्वरी वाहि से फजन यारगा थाजरगा अदि मतुंग दा बाप्तिजम तवदम अदु अनिसुबा सेक्शन द लाकपन अदन अमुक सुदुगी थाजरगा बाप्टाइज तव मतंग को सुरु the one who believes and is baptized will be saved but the one who does not believe will be condemned थाजदुना बाप्टाइज तव माबु कनबिगनी अदुगा थाजदबदुना आरानबा तागनी अदन सिगसु कैन हाइबसे थाजरबा हाना लाकपनि बाप्टाइज तोबा कोना लाकपनि that means baptism तोबा हाइबसे थाजरगा तोबता अदुगा थाजरबा मतम दुखतदा आइकोना baptism से तोबतबने the one who believes and baptized will be saved थाजदुना बाप्टाइज तोबदो कनबिगनी हाइबनि को अर्थात कोई कनबिबो फंगनबे गदमतदि आइकोइ से अहानबदा थाजबा ताइ हाजर मतुंग कोसे कोन बाप्टाइज तौदन को अदु अनि सुबगिनी बाप्टाइज तौ हाइबसे हाजर ग लौई हाइबगी पॉइंट दु को नंबर 3 की सेक्शन द लाको मतमदा बाप्टाइज लौब खुदिमसे कली द लौई हाइब मतमदा बाइबल द येंब मतमदा आइकोना जीसु के मिंगदा लौरी बाप्टिजम तौबसे for the Holy Spirit had not yet fallen upon any of them. They had simply been baptized into the name of the Lord Jesus. Go. Acts 8:16. But makoina thawai aseng bada makoina khanglamdri adang makoina Jesus Christ ke mingda baptized lobatani hai bana. Ara tar sida sukhana khangbase kaino baptized lobase in the name of Lord Jesus. Jesus ki mamingda baptized lowi hai bada kana khangya. Ko aduna kanagi mamingda baptized lowne hai matamda Jesus ki mamingda lowi hai bada अदुगे एस के 2 के 30 के मतुंग न अमुका सु लेरी पीटर रिप्लाई each of you must repent of your sins and turn to God and be baptized in the name of the
in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, then you will receive the gift of the Holy Spirit. Ko si Peter na papum pirakpani na koi puno pungning hongo na papum na pita mukta ko Yesu Christ ki mingda baptize to adoi ta gise da habase baptism to wase kana ya maming da to habado Bible na yaw ba sakhi ki matung na Yesu Christ ki mingda to habado atu ahum sabage section da ni baptism to wase kana ya maming da to Yesu ki maming da to aduga 19 ge 6 da amagale akoi gi Yesu ki maming da to habado point ahum khatane na pi base ko. On hearing this, they were baptized into the name of Lord Jesus. Acts 19 ke 5 ke matungna masi wa se taraba matungda makhoi Yesu ki mamingda baptize laurami si haujikta ahum suba section to lakwa matamda aikona khangba se baptize to base Yesu ki mamingda tawi habdon ko haujik hawda khanba se khangba se ahan begedona baptize to base kamano bege maramna Yesu ki wahi bomna tawada pani aduga baptize to hai base ani subi point la ko to kano thajar ga baptize to ko tamni aduga ahum subi se keno la ko se baptize to base ai ko ye Jesu gi ming da tawi hai badon base ahum jo point la se ko mari subi da di ai ko ye sesiga look here is water what prevents me from getting baptized x ki 8 ki 36 ki matungina x ki 8 ki 36 ki matungina si yengu side ising le ai bo baptize to da kana ne thingbo ngambage sina ta ko se masa wala bani paduna nasai gi ising mayam leire sesi ga isida ising lego matam sida baptize tawdana kana baptize to kana thingada bana ko that means can have matam da baptize to ba have se ising yamna leibada tawri have do khang have adugena sida ising leire ai bu ising leibse baptize tawdana kana na thingba ngamba ge have se ising leibadu ising da kumtharaga makoi baptize tawda ising de kakhat pasu moi khang ya adata di baptism se tabo matamda kadai ising se pura immerse tawre ha se kone khangmanga aduna ko ge tenta ko point do yeng na chasi adata di akoi na ising yam leibada tawi ko si manga subi ki se lakko matamda yeng si akoi ge baptism tawba sina kana han ba se karina ko se siga manga da lakko matam se baptism tawba se akoi ge pap se kokui ba phang ko baptism tawra matung dai ko de kana jaba se karino adigi point ahumai tang jing sa ba yes ki 230 tam ko so hai ya ba se sesiga repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin nang gi na pap ko pina na bege tamakta Jesus Christ gi mingda na khoi ko na ma kungi hongo de baptize to ko aduna sin hai ba siga ta sikeno baptism is also for the forgiveness of your sin ha ba chamana adana baptism to wase ai ki pap ko pi be su ba mar mamana ko ani suba point da amakakale sesiga whoever believes and baptized will be saved aduga kanbiba phangbagi sumar mamata ngasai ga na pap ko pi begini 100 kesina kanbiba phangbi whoever believes and is baptized will be saved hazatuna baptized la khudum ko kanbi gani ana sin ani suba point ko manga suba saruki ani suba point da kanbiba phangbagi aduga amana sesina kano ekoi Jesus answered, truly, truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless he is born of the water and the Holy Spirit. John 3:5 matungna Jesus na pakum piname tasena ina haire na koida na koina ising da musung thawai da baptize tawda badi isur ning thole ba changba ya ising da musung thawai da eko spirit baptism mamaka plus baptism eko physical do kon si gi sesu baji khangle se kaina ising da baptize do bose sarga da changba gi achauba eko gi maram mamane aduna eko baptism tawda kana jaba sing gi point sing dun haibse amatanga haisi s gi 22 gi 16 gi baptism tawbose na eko se amaka su pap se samthoba eko phanghal what are you waiting for get up and be baptized God, have your sins washed away by calling the name of Lord Jesus. Acts 22:16 matune kadori nang hojik kari to ina hogalu ibungo ki ming kaujaduna na pap samtu haiban. Berata di Jesus Christ ki ming da baptize do base pap samtu pagi su ba maramamana. Adata di ai koi na Christ ki ming da baptize do base kari kari duna ko na kana ki sindo pap samtu pagi su leire kan bi ko phang pagi su leire adiga pap kopi begisu leire aduga isu ge ning thole bakta habi sagare jangbu disu yamna chawa maramo male amanga subagi section du ko aduga taruk subada akoi la se ko taruk subada ko yengo matamda
baptism tawrama tungda akhoi karino ko hen basi jengsi e Galatia gi ahum gi kun tareta ibadi matune kan have for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ habidi Jesus Christ gi mingda baptized to se koi gi Christ bu phi gumna setpaga manara ba le adugi damutani akhona baptism to bosida akhona ojabase kaino koi Christ bu phi gumna setpado akhoi lakpani ko aduga Romans ki 6:4 da akhoi gi ibungo ga loina na phumina bi matang se therefore we are buried with him by baptism into that sea bada akhoi se Christ ga loina na phumbaduga mana halle taru so section du kana phangbase kaino akhoi baptism to bose ko henbase kaino baptism to bada koi bu Christ ga loina na phumina ba ko adaga gi di Christ bo phigumna setpa laibani aroi bagi amtang har yam ten na losin sin hojik si mata se katang khana ni yeng discussion laksi ko siga yeng si Matthew 28 ki 19 ga 20 ga dani hairisi kaina habase go and make disciples of all the nations baptizing them in the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit teaching them to observe all things that I command you ko si Matthew ki 28 ki 19 ai amtang manipuri da parake aduna nakoina chatuna zatuna ko sebo semu makoi bumapa machan pa machung thawa assembly mingda baptize to biu aina nakoi da pikba yathang punu madu ngang na ba makoi bu tambiu sine khoi nga sagi ahan ba da su koina kana to ke di matang ni sida jeng asi sidai sesiga akoina khangba jaba point amari khatang lai kari haino discussion gi matang sida khatang akhoi khana ga kai na haiba matam da nakoi chalu aduga sebok semu aduga mapa machane pa amasung thawa semu da baptize tau man haibati in the name of Father haibana mantran maming da haibana kana gi maming da no mapa gi maming da kana gi maming da no macha gi maming da kana gi maming da no Holy Spirit gi thawa semu gi maming da haibana name haibani not in the title haibana te title da na te ba ko wasi ming da haibana tare mapa gi maming se kana no Jesu ne natran macha ne pa gi maming se kana no Jesu ne thawai aseng se kana no Jesu ne atai thawai sing be maming se kana no Jesu ni macha ne pa gi maming se kana no Jesu ni mapa gi maming se kana no Jesu ado khang gi maram na Peter na aiko gi baptize to ba matam da Jesu Christ gi ming pallaga taw si khangadam di mapa haibase maming nate macha ne pasu maming nate thawai aseng basu maming nate makho se kai dori title ni makho se de ming thon makho se mingo ko aisu father or bigi mingo emot le ko kana gano Victoria ga Elizabeth aisa father ni aisa title father ke title amane ai school da chapa matam da aise angang sine ngon da oja ko teachers ai ge maming nate ai ge title ni ai ngon da kya sure teacher su lai re father su lai re natra ai ta de Victoria mama ge de aise kai thoi husband se mingla ming nate mingo ne title तो अगोंद लेरिसी कई लेसे क्या खले हुजिक लेसे हस्बैंड मगा फादर मगा टीचर मगा लैया हस्बैंड का फादर का टीचर के मिंगदा असिगी चे से प्यू हाइबगा अमतने हस्बैंड का टीचर का फादर का मिंगदा सिगी चे से प्यू हाइबगा अमतने एग्जांपल दा अदुगा अखोगे मर्सी ना खंगदना मिंगदे दी ब्रजचान कवी हबसे खंगगा बाप्टाइज तब मतमदा जीसु की ममिंग लबदुमाइना आई ममिंग से प्रेजेंट को से खंगगा अमोंदा डायरेक्ट लाखुदरे अदुदना अखोना खंगदबनी मपा से ममिंग नते मचानिपा ममिंग नते होली स्पिरिट ममिंग नते मखु से टाइटल नतने मिंगौ नतनी अदन ममिंग दे मनुंग दा अमु यावरे बको अदुदु अदुमा अखोना अदु खंगबता अदुगा अमतंग आई kai हाइगे अदुगा लोसनबा तौसी सिगे लास्ट की कंपैरिजन अमतंग जेंगसी सिना पोलोय लोय अखोगी James, biblical examples of water baptism. अखोगी biblical the Bible the जाओबा baptism तौबगी खुदम चांगदम सिंग को अखोइना तौरिसिदे Bible दा इबदोगा अखोइना चलिबसेगा मानब्रा मानदब्रा अदुने अखोइना चेक दोसु को Bible दा
ꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯨꯝꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯣ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯁꯤꯁꯤ ꯀꯣ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯃꯄꯨꯝꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯗꯔ ꯁꯟ ꯍꯣꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯇ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤꯁꯤ ꯁꯅꯥꯀꯅꯤꯁꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕꯒ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯚꯔꯁꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯤ ꯆꯨꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯦꯁꯀꯤ 22ꯒꯤ 16 ꯑꯦꯁꯀꯤ 2ꯒꯤ 38 8ꯒꯤ 16 ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯃꯄꯨꯝꯁꯤꯗ ꯃꯀꯣꯛꯇꯩꯅ ꯃꯇꯣꯟꯕꯁꯦ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯗꯔꯒ ꯁꯟꯒ ꯍꯣꯂꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠꯀꯗ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯉꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯊꯣꯡꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯁꯦ ꯑꯦꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯔꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯞꯇꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯐꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯊꯝꯁꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅ